Cemara, Resort Lubuk Pakam Barat. Terima kasih Tuhan. Masyam tarapo bani parjunggolo ni orang tua hinaulungan di urtaon. Sunai pembed nami ondos bani tumpuan puluh pakon buru ni Lubuk Pakam. Jadi terima kasih perlu ya tahu bani Tuhan ni bata ala didas bani panorong kuwi ni baragalan adat tiar bani perlakan ni turang na holongyon. Nami kumbani parsadan kumbapak kumburuni pondok tasah tahun nami ang gubani na manggulok ilobe ni dito rin. Tapi ang kubani na magsunggolo sunon tunay po din may dori. Jadi hata nami huban na siya. Marumlo hata na matuwa na magtatahon. Ulang tarseyat po kumani tati-ati. Ulang masweda na manggulog kita di ko namatay. Pangarapan nami dos yang puparan ni naturang narup sayur matuhon. Ase supa nami. Sungon hata di na matuwa. Bagati yang ni rumah ni bagati yang sopo. Sa isaw gabi man na siya puparan na matuhon. Gabi naman siya po parang ng poso lang terbelang bani persirangan lumundo ope martonggo hita huban ni Tuhan ase jumpa kita namin ase mandoling isi malungun nini marendi ma hita toba sal humanulunganon rohma silas ni roha ay mahata nami terima kasih ma. Perjolo mahita madok moleate tujuhata parting ngebasai siala asini rohana do benagui kita boy bagi penggui rohani siasiat kami dongan mi umat marihot marga haloho STM ni umat marihot molos yak kami basongon nedok nyamatan manak kiningan dos rohamuna saluhurna asam makorhon tuakan adinggan ipudian ni panading ni naburuon asa marlas ni roha ita saluhurna kami disiantar adong do otik STM nami adong do pati-pati atau mak marihot basai cititik mas yopa gulang-gulang pengarahuna otik so sadia na patupai sa ituhat tama na manggohi pasu-pasuna di mas yang kami mulai ate